Hello, sis. Hello, How you doing? I'm good. Umeze neza. Ni fresh. Uri tayari muri challenge yacu? Turi tayari. Challenge yacu ukuntu yitwa? Yitwa Confess, sibyo? Ukunda wowe mukino? Basket. Okay. Imagine kuri coach wa basket, sibyo? Ndakubwira abantu batatu. Umwe umushire mu kibuga kine, undi umushire kuri bench, undi umugurisha. Ntacyo abakumariye. Ugurisha se birimo? Birimo. Okay, let's go. Okay. Dufite Meddy, Bruce Melody, The Ben. Meddy, Bruce Melody, The Ben. Yego. The Ben namushyira mu kibuga. Meddy nkamushyira kuri bench. Bruce Melody namugurisha. Aratubwira n'impamvu. Impamvu The Ben ni umu legend. Ni arenze tu. The Ben kandi ubona ko nyine ari n'umuntu uri sharp. Sharp. And then the nuza Meddy urabizi nawe kuva kera wajyaga bidukorera, and then nungu gake ko nawe bwarabuze, ariko turamwemera nawe kuva kera yagiye na muri gospel, turamuzi ko kunyuma umuntu twakuze twumva indirimbo ziwe. And Bruce Melody wapi akiriho none twagiye Ish Kevin, Betray na Bushido Bushari. Ish Kevin, Betray na Bushari. wese nkashyiramo babiri uvuga umwe ni nkamwica. Oya bose ni ukuhitamo umwe. Bushari mu kibuga, Ish Kevin kuri bench, Betray ubwo nyine nihangane namugurisha ko iki Bushari. Kuko Bushari ni umuntu uhorana vibe, nyine ni umusazi. Wow, ni umuntu twese tatubona nyine ko ni umusazi na vibe ziwe n'indirimbo ziwe kurusha Ish Kevin. Ish Kevin nyine nawe ariko mubona Bushari amurusha mukunda. Ish Kevin nawe niko ariko ndaramurusha. Yego. None dufite Ariel Ways, Aline Sano na Bwiza. Ariel Ways, Aline Sano na Bwiza. Okay, Aline Sano mu kibuga, Ariel Ways kuri bench. Yego. Bwiza namugurisha. Kandi Bwiza bivugwa yuko ari mu bakobwa, ariko ntabwo ari sharp kubyo namushyira mu kibuga. None dufite Nengabo, Kenny Soul, Chris Easy. Chris Easy mu kibuga. Koko ko bivuze vuba. Chris Easy mu kibuga, and Kenny Soul kuri bench. Undi hagimbye ninde? Nengabo. Okay, Nengabo namugurisha. Nengabo ni umwana. Ikibazo nuko ari umwana cyangwa ikibazo ntabwo ashaka mu kibuga cyanjye mu bakinnyi banjye. Chris Easy arabigukorera. Chris Easy on the top. Wa mbere na kuri vibe. Okay, utuntu twose nyine ubona ko nyine turimo neza. And then Kenny Soul naba mbere rwose n'imiziki yabo wumva ko iryoshye kurusha wenda ya Nengabo. Okay, twagiye Bruce the First, Kenny Keshat, Logan Joe. Jesus. Kenny Keshat, Bruce the First na Logan Joe. Kenny Keshat mu kibuga, Logan Joe on the bench. Undi namugurisha. Bruce the First bamugurisha kubera iki? Kari mu baraperi beza. Ari mu baraperi beza, yego nabyo kumupfobya, ariko ngo nibo banjye abo b'imbere. Nibo banjye. Nibo nemeza. Yego. Okay. Dufite Titi Brown, Jojo Breezy na General Band. Titi Brown, Jojo Breezy na Brenda. Yego. Okay, General Benda. Titi Brown kuri bench, General Benda ubwo ni mu kibuga. Titi Brown kuri bench. Yego. Undi nawamugurishije. Jojo Breezy amugurisha. Yego. Jojo Breezy nawe bivuga ko ari mu babyinnyi beza. Ni mu babyinnyi beza, yego nabyo kumupfobya, ariko ntagarusha abandi cyane ko ndakeka kuri yewe. Benda arusha Jojo Breezy. Benda se? Yego. Okay, ntagamurusha.
wenda witeye ku bandi bantu ariko kuri njyewe aramurusha. Yeah. None dufite Divine wa Shakira Kai na Kizo Baddest. Shakira mu kibuga, Divine wa on the bench, ndi namugurisha. Kubera iki? Undi aracyari umwana. Kuko Cyuzuzo Baddest ari mu bana bafite courage. Ari mu bana bafite courage, nakomeze atera ikirenge mu cy'abandi bakuru biwe, aracyazamuka. Aracyari umwana. Abandi Shakira K mbona ndamukunda by the way. Mbona nyine vibe twiwe, utuntu twiwe ubona tugenda dushyiramo utuntu tw'udukoryo tunasekeje. Shakira nawe I mean Divine aba afite nawe ikintu cyiswe imbaraga. Ibintu bye byose namushyize kuri bench. Okay, dufite Miss Jolly, Isimbi Modo na Kate Bashabe. Duramu Miss Jolly, Isimbi Modo na Kate Bashabe. Kate Bashabe mu kibuga, yego. Isimbi Modo kuri bench, ndi namugurisha. Kubera icyo amugurisha? Kate Bashabe ndamukunda cyane, ubundi ndi kubanza mu kibuga nta nkunda, kandi Kate Bashabe ubona ko nyine ushobora kuba bakunda ariko badaperforminga neza. Oya baperforminga neza, wenda umuntu performinga cyane kuko bazwi ni Miss Jolly, ariko Kate Bashabe nawe araperforminga ku bantu bamuzi, ni umuntu ugira vibe, ni umuntu nyine wikundira abantu, ni umuntu ubona ko we munahura na munzara namutera pisi, ni umuntu utuje nawe mbese ntabwo yiyemera muri make. Okay, yego ntabwo yiyemera. Okay. Simbi Modo nawe ndamukunda ariko araho. None dufite Miss Naomi, Miss Muheto na Miss Jolly. Miss Jolly, yego. Naomi mu kibuga, yego. Jolly on the bench, Muheto nta kintu rwose ajya akora rwose, ntabwo tumuzi kuri social media, tumuzi nyine yarabaye Miss. Mbese yakoze amadega nicyo tumuziho. Kwenda atari kuvuga amadega kuko nta muntu udakora amadega, ariko nyine nta kintu na kimwe tujya tubona performinzemo nk'uko abandi babikora, abandi ubona bihirinze social media bazirimo twose, ariko wapi ntabwo tumuzi. None dufite DJ Marno, DJ Toxic na DJ Philpita. DJ Marno, DJ Toxic na DJ Philpita. Okay, DJ Toxic mu kibuga, DJ Marno on the bench, undi namugurisha. Philpita wamugurisha? Namugurisha. Kubera iki? Ntabwo nyine abo bandi ntabwo abarusha, gusa nyine nawe imiziki yo tuyumva fresh, ariko ntabwo abarusha. Ntabwo amurusha. Okay. Noneho dufite Chris Easy, Kevin Kade na Davis D. Chris Easy, Kevin Kade. Yego. Kevin Kade mu kibuga, yego. Chris Easy on the bench, undi namugurisha. David amugurisha? Yego. Shine Boy, ariko nyine nawe biragoye. Bigoye gute? Biragoye nyine guhitamo aho ngaho, ariko nihangane namugurisha. Nose Papa Gigi arusha vibe Chris Easy ikibuga? Ariko subwo really? Kwa Kevin Kade aracheki bamba. Shakiba. Utuntu twose mubona nyina turimo tu. Okay. Dufite Kasuku, Jihad na Dumba. Jihad. Mutera agatebe Jihad, duteresha udutebe tukicara, inkuru yabibishe yabiryoshye yabigize ute, uhita wumva iryoshye. Kuko bavuze ngo mutere agatebe muponyonyo basho, ni umusho nyine turanamukumbesha. Yego. Okay, namushyira mu kibuga, and then undi wa gatatu mbwiye ninde? Kasuku na Dumba. Okay, Dumba namushyira kuri bench, Kasuku namugurisha. Kweki Kasuku wamugurisha? Kasuku ntabwo matching. Ariko Dumba nawe tuyatubona nyine utuntu performing twiwe nawe, tukajya guza n'abantu kuri TikTok live, utuntu tw'utwo nyine ubona nyine agaragara, ariko
Gasuku semana yo hejuru wapi pe. ntakiriwe ngiye kubwira amakapo sibyo ugomba guhitamo imwe unaduha fact sibyo bagiye dufite kapo ya The Ben na Pamela dufite kapo ya Michael na Naomi dufite kapo ya Kimenyi na Muyango. Kapo ya mbere ni Michael na Naomi bari romantique umugabo aramusapotinga cyane baraberanye. Naomi ni umuntu twikundira n'abantu nyine ubona ko biraryoshye no kubareba tu. iya kabiri nashyiraho Muyango Kimenyi ni abasitari turabazi kuri social media noneho nyine nabo mu bintu by'ibibazo ubona yuko babitujemo nyine kuri saga zose ziba zose. And then the Pamela na The Ben ntabwo tubazi kuri social media ntabwo tubazi turabazi kandi nabo ari abasitari kuba tuzi The Ben and Pamela ariko nyine ubona Muyango Kimenyi aribo tubona cyane. Nyakso Kilaman Mitsutsu abantu ba comedian nabo niwe n'amafilme. Okay, so ndahitamo Nyakso mu kibuga, Kilaman on the bench, Mitsutsu ku ruhande kubera iki Mitsutsu mu baragira drama nyinshi ngaho yaje yarize utuntu utamenye niba utari utuntu utamenye nyine gusa nayo akora neza by the way. Okay, dufite Beyonce Rihanna Shakira. Beyonce Rihanna Shakira. Shakira kibuga Beyonce on the bench undi namugurisha kubera iki. Okay, aho ngaho bose ni abasitari twakuze twumva kuva kera kiri abana kugeza n'ubu ngubu kera baragenda nyine baperformingaho gake gake ariko tugenda tubabona aho ndumva nawe nshobora mvuye guhitamo kuko bose nyine n'abantu bose n'abantu yego. Noneho Davido Wizkid na Burna Boy. Davido Wizkid Burna Boy. Yeah. Davido mu kibuga Burna Boy on the bench Wizkid namugurisha. Ko icyamugurisha Wizkid mubona abana njye nabo performinga kumurusha. Iga. Aho Burna Boy ko amaze iminsi bivuga yuko ari kwirya ku bafana kuki umujije kuri bench niko wenda Kamila we kuri we ariko nyine na bindi muri performance ni mwiza kabisa performinga neza. Wavuze ko fana basketball yego yakubwira amakipe atatu afite performance iri hejuru mu Rwanda nakoze abantu benshi hitemimwe imwe mu kibuga indi kuri bench afite Patriot APR na Leg. Patriot APR na Leg. Okay, APR nayibanzamo Patriot kuri bench Leg nabonyigurishije izo nizo ziperforminga cyane noneho impamvu mbanje APR ndayikunda yaba ari muri football cyangwa se muri basket. Ariko harimo akantu ko gufana harimo akantu ko gufana so mbona ayikira ku ruhande kandi ariyo mfana oya nyine ushobora kuba uyifana ariko performance na performinga cyane yo na Patriot kari urumva ngaho mise banzamo iyo nkunda iri kuri bench. Okay, none twagiye dufite Messi Neymar Cristiano Ronaldo. Messi Neymar ku ruhande ugurisha inde wagurisha Cristiano Ronaldo wamugurisha kubera iki? Kubera ko okay ibintu by'imipira simbizi cyane ariko umujyanije abo njya numva twumva abo bandi kurusha we. Okay, ubwo ninde wabanza mu kibuga? Nabanzamo Messi undi nkamusha kuri bench ubwo nuko. Okay, Angel Mutoni Fifi Laya na Young Grace. Fifi Laya na okay Fifi Laya namusha kuri bench Young Grace mu kibuga ndi namugurisha. Angel Mutoni namugurisha kubera iki? Kubera ko Young Grace niwe muntu twakuze tuzi ni muri legend turamuzi yadukoreye imiziki myiza kuva kera kandi nubwo aracyakora nubwo atari cyane. And then
Fifi Raya nayo ari kuzamuka aririmba neza. Undi naririmba neza ariko namugurisha. Ni amahitamo. Hano dufite Israel Mbonyi, Vestina na Dorcas agiye Misigaro. Vestina na Dorcas ni abana baririmba neza kabisa, baririmba uturirimbo twiza, niyo waba uri kugenda mu nzira wumva bakaririmba, niyo waba udasenga wumva bakaririmba, ni uturirimbo twiza. Ni abana nyine upcoming bari kuza, nako ntabwo ubu ngubu bakira ba upcoming, baje kumenyekana, baje kuzamuka, bafite indirimbo nyinshi nziza, nabashyira mu kibuga. Israel Mbonyi nawe ni umurigent mwiza, nawe tuzi turirimbo, turamubaye cyane, nta nubwo nawe tujya tumumva cyane muri social media mu tuntu two ku ruhande. Then amushyira kuri bench, and then Adrien Misigaro namugurisha. Kubera iki? Okay, ntago aperforminga nk'abo bandi. Yego. Okay. Ese twakoze kubana natwe. Murakoze cyane namwe gutumira mu kiganiro cyanyu. Wabwira icyo abantu badukurikiye? Kinabwira abakunzi bacu cyangwa abakunzi b'icano, mukore subscribe, share na comment kuri iki kiganiro, mutubwire ko mwabonye, wenda no kubiganiro bikurikiyeho nabwo mutubwire, wenda batubwire n'ibindi twazashiramo. Umuvuga nigize umuntu nyiri yicana. Okay, mwakoze kubana natwe. Thank you. Yeah, murakoze.